Alo. Sheri message nakwandikiye wayibonye? Iri ivuga ngo nkugurize ibihumbi 15. Yego. Ayo nigeze mbona pe. Sheri umeze ute? Meze neza. None se Sheri urankunda? Yego ndagukunda cyane. None se Sheri ni kihe gice cy'umubiri wanje ukunda? Sheri nakubeshe nkunda amenyo yawe. Amenyo yanjye? Yego. Ubwo se uyakundira iki? Kubera ko nkunda ibara ry'umuhondo. Oh shit! Oh shit! Will you keep quiet? Alo. Yego ndakumva. Esera kikuwa ruvuga ngo X wawe yarakubabaje nukubera ko utari wasiba nimero ze muri telefone yawe. Ese waba wibuka amakosa Satani yasize akoze mu ijuru? Yego ndayazi. Kuki bataramusiba muri Bibiliya? Alo. Alo. Niko yemuko irango ko mwamuhaye ejo kifite amaguru atareshya. Washakaga kubyinana na yose? Sheri kingura ndi ku muryango. Urinde? Ikintu ukunda kandi ukumbuye cyane. Uri ikintu nkunda kandi nkumbuye cyane? Yego. Urumogi se kandi rusigaye ruvuga? Alo. Yego my sweetheart. Sheri uribuka ko nakubwiye ko papa yaguze ingurube? Yego ndabyibuka. Uyu munsi rero yabyaye. Yo, Imana ishimwe rwose ndumva mwiyongeye. Komera cyane Roza we. Cha uribuka ukuntu kera nagusaba gukanyima? None ubundi kumva amakuru ngo waragumiwe. Sha ubundi cyakubanye umurambamwa. Alo sweetheart my mutima, rukundo rwanjye waramutsute. Ngira icyo byose uri kumamagarira mu iki gitondo warumonyowe. Ngo ngwiki? Warumonyowe. Aro ni kwa muganga. Yego no witwa ndatugufashe gute? Nyine muga nitwa Raki mfite ikibazo cyo kwibagirwa. Yatangiye ryari? Ibiki se kandi? Tutubwiye ko ufite ikibazo cyo kwibagirwa. Muga sinzi niba nabikubwiye. Viewers, apologize. I'm continue. Alo. Yego ndakumva. Ariko arakisimura ngo usaba urukundo ukabyanga. Uyu munsi wanafashe umwanzuro n'ubyanga ndafata imodoka nje kwiyahura kuri Muhazi. Ahubwo se kwitikura burangahe ngo nkongerere? Viewers, apologize. I'm continue. Tifu. Sha uziko ntarinzi ko urimbwa bingana gucumwa. Jesus is Lord. None se kuba nararyamanye n'umukobwa we byari ngombwa ngo ubijane mu nama y'akagari mwa? Oya none se kwa kana ariko kanyingingika kambwira ati mwana wifatireho. Ariko bwose gitifu nubwo urimbwa ufite agakobwa karyoshe mana. Halo. Wowe kandi ni iki? Ese mukunzi wanjye ko warakaye noneho wabaye iki? Ibyo wagiye kubibwira kari agakobwa ngo ni Korodina. Ariko se Sheri nzakora iki kugira ngo wumve kuri wa mukobwa ntacyo dupanga koko? Uzica gukora? Ni igiki? Genda unzanire umutwe we. Ndume we. Ndume we. Alo. Alo. Sheri nubwo nshaje uzi ko hari abantu bakimbona nk'umujeni. Aboneka Kalisa na Janvier nta bandi. Sheri ubabwiwe n'iki? Kubera ko ari bo bagura ibyuma bishaje. Ntugende utampfuro winze mwana. Alo. Alo. Sheri umeze ute? Meze neza cyane rwose. Sheri nukubera ko utajya uba romantike koko. Ikibanza cyahuze ukuntu gihenda.
Viewers, apologize. I'm continue. Alo. Yego ndakumva. Arya shari ngo niye mpamvu yatuma udasubirana n'umukobwa mwatandukanye. Impamvu se? Yego. None se wari wabona umuntu warutse akongera akarya ibyo yarutse? Alo. Alo. Ariko se anje wazanyemera ukankunda ko ndi umusore mwiza koko? Gukunda? Yego. Ariko se musore ufite iki? Ahubwo se niki ntafite? Hanyuma ukora iki kugira ngo ubeho? Icyo nkora? Yego. Ndahumeka. Alo. Yego ndakumva. Mutware rwose tebuka dore firigo iguye ku mwana. Firigo? Yego nyabuna tebuka turebe ko twamugeza kwa muganga. Ayiwe byeri zanjye ndebera ko zitamenetse nyabuna. Ntugende utamforowinze mwana. Ma. Ariko usanga papa yari umukene gutyo mwa. Aze kubyimba. Yari umukire. Nuko se bijyaye. Yajyaga mu ndayi. Ariko rero sinamuseka nanjye ndiwe nazijyamo. Usurirwa ubaza ko kubera icyo ntureba ukuntu usamwa. Alo? Yego sweetheart. Sheruzi kiri joro narose naguteye inda. Ubwo nanjye nibyo nendaga kukubwirira ijoro byambayeho. Nawe byakubayeho? Yego. None se sheri? Ndakumva. Wansuye tugakabya inzozi. Alo. Yego ndakumva. Ariko harakinje hari ikintu nja nibaza. Uzi ko kuva n'abana n'umugore waguze radio. Yayigura ngo ayimaze iki se hari radio yumva indi? Ntugende utamforowinze mwana. Alo. Alo. Sheri nukubara ikintu mva naragusariye. Icyo kibazo wakibaza muganga. Ntugende utamforowinze mwana. Alo. Alo. Shera amafaranga nkoherereje urayabonye? Sheri ndayabonye ahubwo nakoze cyane. Oya sheri. Habaye iki kandi? Nyine nashakaga kuguha 10,000 none ndibeshe nshiraho 35. None ikibazo kirihe? Nyine ndagira ngo ayo yandu yansubize nayo mama yari yampaye ngo nyaho umukozi ayahahe. Ngo nyagusubize? Yego. Ariko wa musara ugira inzenya. Ntugende utamforowinze mwana. Alo. Alo. Sheri nakwanze. Ngo wanyanze? Yego. None se? Yego. Yakariso mperutse kukugurira ndayibona ndi. Ntabwo ni kukumva neza ngo laptop guza akanya yapfuye. Ariko se wagiye ugura ikintu kabanza ukambaza ubu ngubu muri ha Trading Limited wadutuma ikintu cyose ushaka Dubai nk'ibikoresho by'ikorana buhanga, laptop, telefone, TV, radio, imodoka na spare part zazo n'ibindi byinshi cyane. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa ukadusura dufite na office kwa Makuza Plaza wagwanye. Alo. Kandi si wabaye iki kurimo kurira? Ego nababaye sheri. Nyine mbwira neki cyakubabaje. None se sheri urumva mabuko yapfa nkareka kurira kuko n'ukuntu yankundaga. Aha ageze aho sheri sumbwiraga ko ari njye mukobwa ukunda njye nyine. Yego none se si wowe? Aha rero mbwira uwo munyoko bukwapfuye n'uwaye. None se sheri si wowe wambwiye ko nyoko yapfuye? Njyewe? Yego nyine. Ahari wasaze si gusa. None se ntabwo yapfuye? Reka mama wanje arahari. Ayiwe kandi mama yambwiye ko kanyange izandeje umutwe.
ntugende utamfura winze mwana. Alo, Alo, rakibite. ni byiza urinde ko ntakumenye. Ninjye turi gucata kuri Facebook. None ifoto nagusabye gutayimpaye. Reba kuri profile irahari. Ndi kubonaho imodoka. Nyine yifungure ndimwe imbere. Ntugende utamfura winze mwana. Alo, Alo, rakibite. ni byiza. Mana, amakuru ndi kumva muri karitsiye niyo. Makuru ki se kandi? Nguriya mukobwa wagiye utifinda twite ni yawe. Reka barabeshi yanjye ndayifite. Ntugende utamfura winze mwana. Ariko racyuzi nubwo turi inshuti ko nazi idini usengeragamo. Uri umudive, uri umusilamu, uri umunyagatulika, uri iki? Njyewe se? Yego. Ndi umureyo. Ntugende utamfura winze mwana. Alo, Aha, sheri umpamagara igihe pe nagushakaga. habaye iki kandi? Sheri nawe koko? Njyewe iki se? Ubwo se yumbwira kuri ndaya nkabimenya hakiri kare. Shari ibyo bintu ni njyewe urimo kubibwira. None se weho twari kumwe nimugoroba mu kabari. Shari njyewe? Wowe nyine. Shari uretse no guhurira ijoro wigeze unampamagara. Ndibutse. Wibutse iki? Ibyo bintu nabirose. Ntugende utamfura winze mwana. Alo, Alo, rukundo rwanje umeze ute? meze neza mutima wanjye. Shari ndagukunda cyane pe. Have wimvugira ibintu. Sheri ndagukunda ku buryo buri kimwe cyanjye cyose numva nakiguha. Have wibesha kandi. Sweetheart, ntabwo nakubesha niko bimeze pe. None se shu? Ndakumva hani. Wanguriza 25. Abazimu bashye. Ntugende utamfura winze mwana. Alo Sheri, Alo, umeze ute? meze neza. None se Sheri, na weekend turasohokera he? Aho twinjiriye. Ntugende utamfura winze mwana. Alo, Alo, muko ni kuri polisi. yego ndakumva muyobozi. None se umuhungu wavugaga wagufashe ku ngufu n'uyu nguyu w'inzobe ufite amatuza? Uyaba ntago mwibuka kereka agarutsa kongera. Ntugende utamfura winze mwana. Alo, Yego ndakumva. Sheri nari mvuye kwa muganga gukuza amayanda none baranze ngo kereka mfite 100. 100? Yego. Harya nari naguhaye angahe? 25. Ubwo ndakongera ngahe? 75. Ariko sheri uzi n'ikindi? Yego. Mubyare nzamwiyicira. Bite mwabigabo. Yemwe bagabo. Abagura uti sha vipi zanyu. Dore mufate. Bagura uti peace kubasanaho muri. Akabafaraje. Kababwiye. Nabagazeho sha, nabagazeho. Ni twebwe, namwe ni mwebwe. Ni mukomera bana banje mu ndebe. Hey. Murebe ukonca murebe mwambonye. Babwira uti mwabi